Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku beray hürmet, selam ve rahmet ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Her wisa Xwedê Teala xêr û xweşa İslamê tê gipare hemû însaniyetê. Rabbi alemê çawa dînê xwe ji Muhammed aleyhi salatu vesselam ra daxistî, hînbûna wî, jêfêmkirina wî û li pêyî çûyîna wî tê kipara me. Ya Rabbi pêxembera çi ji te xwesî em wî ji te dixwazin û pêxembera hefza xwe jî çi kirî em jî hefza xwe ji wî dikin xwe dispêrin te. Xoşku birayê bi hurmet ez îro dixwazim çend deqa behsa teskiya nefsê bikim ku nefs çawa dikare pak û paqij û tahir bibe. Yani teskiya nefsê an jî em bibêjin nefsa insana çawa tahir dibe, çawa pak dibe, çawa paqij dibe, bi çawayî dibe. Em dixwazin bi çend deqa bin ronaya Qur'ana pîroza em bi çend deqa ji were behsa vê mijarê bikin. Hûn jî dizanin gelê Müslümana ji esasê dînê İslamê yek ew e ku Xwedê Teala dîn şandiyî ku nefsa insana bi rêya dîn pak û paqij bike ji gemariyê, ji pîsiyê, ji nexweşiya manevî her wisa ji gunah. Yani temamî gunaha nexweşiyên manevî ye. Xwedê Teala di fitreta me de xuliqan dî ku em dikarin însanekî gelekî qenc û baş bin. Her wisa di fitreta me de heye ku em dikaribin însanê gelekî xirab bin. Yani başî û nebaşî. Xwedê Teala di nefsa me de becî kirî divê feelhemeha fucureha ve teqwaha. Xwedê Teala di Sûrê Şemsa dibêje me teqwedarî jî û em bivê fucur gunekarî jî me di nefsê de becî kirî me te de îlham kirî. Ev kîjan rêhil dibijêre, ev dimîne li ser merva mirov evdekî Xwedê muxtarê mirov hilbijêre, te kîjan rêhil bijart tu tere ser wê rê deriya rast û durust a sîratel müstaqîm ku Xwedê Teala şîret û ferman li mera kirî geva mera hilbijart, mirov tere seriya rast û durust mukafata xwe ji Xwedê dixwaze, nala geva mera rêya fucurê, gunekariyê û em bê isyaniyê û tişta ku bi emriya Xwedê Teala geva mera hilbijart, mirovê şaxê cezayê wî li ba Xwedê çi be bê tobe mirov bimire cezayê wî çi mirov cezayê wî dikişînin. Ji ber wê gelê Müslümana ji bo xatirê ku însan nefsa wan pak û paqij be, Xwedê Teala ji bo ku teskiya nefsê bi piranî îbadetên rojane merû dike, nimêj, rojî, hec, zekat, vana ji bo ku mirov nefsa xwe terbiye bike. Tu ihtiyaca Xwedê Teala bi nimêja me tune, bi rojiya me tune, bi sedaqê me tune, bi boraqa ku em dide tune, bi zekata ku em dide tune. Evana meriv van tişta dike ji bo ku nefsa xwe terbiye bike, nefsa xwe temîz bike, paqij bike, ji hesûdiyê, ji bexîliyê, ji karê nebaş, ji çavnebariyê, ji em bibin ji nexweşiyên manevî ku mirov nefsa xwe temîz bike, pak bike, paqij bike, mirov evdekî qenc û baş bi diriya Xwedê de here. Mesela Xwedê Teala dibêje inne salate tenha anil fahşai vel munker. Bêguman Xwedê Teala insana mena dike, insana digire ku tiştê fahişe bike û her wisa tiştê munker, tiştê nelerê bike. Evan nimêj bixwe, evan nimêj bixwe yek ji wan îbadetê ku Xwedê Teala daxistî ku însan nefsa xwe temîz bike, pak bike, paqij bike, ji tiştê xirab û pîs û gemar û pelî dûr bisekinin. Helbet di Qur'ana pîroza gelekî ayet hene ku behsa teskiya nefsê dike û behsa em bivêjin terbiye û talîm û em bê pakbûn û paqijbûna nefsê û ruhê insana, mecwê insana, temamê em bivê terkîb û mîzaca insana şiştê xirab û nebaş dike. Vêje ev dimîne li ser mirova. Mirov yani duakî tune ku mirov hema wek mîne em bê tilsmekî be, wek tişeka avzûnkirî mirov bixwîne mirov pak û paqij bibe. Divê meriv dînê Xwedê naz bike. Merû çi xweste dînê Xwedê nas kir? Eqwa îmana me ra zêde dibe.
مرف چقاز مروج دین خود دور کرد مرو اقا ایمان مرا کم دو اقا نفس مرا پیسو گمار و دلوتو و پیسو گمار دو یعنی چقاز مرا دین خود خوان آیت قرآن خوان مراش قرآن هیم بوز فهم کرد حیات خود تطبیق کرد اقا ایمان مرا بلند دو نفس مرا پاک بیرو پاکش دو و چقا مرا دین و دیانتی دور کرد اقواس مرو دلوت دناو گماریه دا پیسی دا گناه دا هر وسا مجره دا دکوه ترکو تره ام بویجن دلالتی خود تعالی دو سوره نجم آیت سی و دو دا دبیجه جوار چهن آیت چند حوایت بخوینم بحثا کسی قنج دکه کسی پاک کسی پاکش کسی قنجی کار کسی قنجی دکه کسی عملی وان باش خود بحثا وان دکه الذين دوی او انسان باش او کسی کن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم دویم کسی قنجو باش او کو حفظ خواد که خواد پاريزه جگونه كبائر گونه كبائر ام به شرک قتل زنایه ام به شکاندن دیو باوای خوارنا مال یتیمای هر وسا ام به روا جروجا حشری وسا دزی وسا دوام دکش گونه كبائر کسی قنجو باش او کو خواد پاريزه جچه جگونه ام به مزن او جتشتی فاحشه تشتی کو جی فحشاتی چید و تشتی کو جی خرابی چید و الى لمم تشتی ام به انسان هن باش قنج جان خطا مته پچود که او نته دا کسی قنج باش او کو دوی خو جگونه مزن به پاریس و هر وسا خوش فحوشی به پاریس به طایبت خودت تعالی بس فحوشی کری فواحش او تشتی کو فحشاتی جی چید و ام به ناموس جنو مير ام بيجيانا كان مشروعه خود تعالى بحثا بيادك او هر چوقاز او جيجوني كباير اللي بالطائبات خود تعالى بحثا بفحوشي كريا جبي آياتي هاف عم كرني كسي قنج كسي كو نفسه وان باكو باقش او كسايكو خواج جوني مزن دي باريس قواتا خواج جوني مزن باراست تو بدا بر باشی دشه دنوا ملت قبض كيف طريقات تارته دویجه ذکر کدوی مثلا استغفر الله سبحان الله ورد کشینه دوی قیبوان وردانه مرو خنزگی خواده دکه بله اوجی ورد اوجی مرو خواده ببیرتینته لجوی مزنتر او کو تو دین خواده هیم بوه خوا لگور حلال خواده بجیبین وره و خوش حرام دور بخه تسکیه نفسی اوه جمله که اجبارات بین تسکیه نفسی که نفس چا پاکش بیری دوه اوه تو دین خواده هین دوه حلالی پیکتینه اوش حرامی خوی دور دسکنه جویا مزنتر تو تسکیه که جبو نفسی تو نه بجا ام به حلالی ویچی گره تو بزانه به حرامی ویچی گره تو بزانه به و تلگوره وی تب بگره خود تعالی دویجه این ربک واسع المغفره ربي تاش بيخمرة دفيج ربي ما مغفرته ويقال لك برفرها يعني قنا فادشير اللي بوريناره المراد بوهره هو أعلم بكم خذ تعالى بوا شيطة دزانة إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قبا خود تعالى هون جاخي قبا آدم عليه السلام جاخي شكر وقبا هون زاروك ذكي دايكا خدان جنينن خود تعالى جوا چتر بود زانه از انا چاب خود زانه خود تعالى جمن چتر بمد زانه باشه وجه خدرا دبيجه فلا تزكوا انفسكم وهو اعلم بمن اتقى خود تعالی دویجه هون نول از مربکی قنجم باشم نفسام پر تمیزه از مربکی پر تمیزم پر پاکم هون پاک پاکش نکر لورا خود تعالی جوا چتر بود زانه او خود تزان هون کی تقوا دارن هون کی گورا قانون خود تفگر هون کی گورا قانون خود تف نگر خود بود چتر زانه تو نفسه خو ولا از مربکی باشم دوی خراب و دلی من پر باشه نزانم از مربکی قنجم ایجاب نکو تو من گوتنا بویجه تو نکار خواده بخاپینه تشتا اشتی خواستی تو باش به تو باسا باشی خواه نکه خواده چیتر زن تو باش یا نباشه خواده چیتر زن از باشم یا نباشم جبر بی دین خواه نفروش خواده تعالی حشا ام ببی دریو بابلات و بغتان و خرابی خواه نفروش خود تعالی وکدید لورا خود تعالی
jide şetter zana. Jiviya ev jivi ayeta Sure Necm ayeta 32 dahat fem kirin. Emce servakt bun. Kesi ku xwe bizanib pak û paqij bike divê ji gunehê mezin dur bisekin. Şirka ji xwe de şirka çê neke, hepara çê neke, qetrê neke, helkê neke, ji zinekatiyê neke, em ê malê xwe yetîman nexwe, dilê dê û bavê xwe nêlê wisa dewam dike gunê mezin. Her wisa Xwedê Teala Sûrê Beqere ayeta 151 dibêje Kema erselna fîkum resûlen minkum يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعملون. خدای تعالی دبیج سوره بقره دبی چوا خدای تعالی جوا رسول کشان رسول یا پیغمبر نفس واشن جمرو واشن ملکه نکر پیغمبر جن نکر پیغمبر پیغمبره که جنفس و عربه هم عرب جنفس و عربه پیغمبره که جوارشان او پیغمبریت لو علیکم آیاتنا او پیغمبر آیات مجبره دخوینه معجزه ما حکمت ما درس ما شیرت ما وعظ و نصیحت مجبره دخوینه و یزکیکم و پاک و پاکش دکه چرا و پاک و پاکش دکه لر گوه خود تعالی آیت گوه پیغمبر آیت خودش مره را خوان و مرب آیت خدا تعالی لگورا کو پیغمبر مرا را گوتی مرا خوان مرو دین خدا هنده او پیغمبر بسایه وان آیاتا مج گناه ج حسودی ج بخیلی ج کینه ج نفرت ج چعبنباری ج نخوشی معنوی پیغمبر ما بسایه وحی خدا تعالی بواسطه وحی خدا تعالی پیغمبر علیه السلام مج گناه پاک و پاکش دکه ها دویاد سطح خویا کرنی کو جبو کو مرو تسکیه نفس خواهد که نفس مرا پاک و پاکش به جبو تسکیه نفسی جبو کو نفس مرا پاک و پاکش و بری به دویجه آیتی کو قرآن کو پیغمبر جمرا تبلیغ کری قرآن پیروز ام بخوینن پیغمبر هر چخوانا تونیجی ام دکار بخوینن جیفیم بکن لگورا بیا نفس خواه پاک و بری بکن گوه ام جگونا دور بسکن ابا ام خواه نفس خواه پاکش دکن و یعلمکم الکتابه پیغمبر کتابی بود این کرنی ول حکمت مرو چوا دکاره ام بویژن ج درس و ج قرآن و ج دین و ایمان مرو چوا دکاره درس و شریعت بسینه حکمتی و ج اوه خیلی وید بود پیغمبر وید این کرنی و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تشتاکو نزانه پیغمبر بود زانینه اواناجی دلیل اثباتویه که کدوی انسان چوا بکه انسان دین خواهیم بوا جامعه کی گوتی سیدا تودکاره بسا تسکیه نفسی بکه لو باز وی درسی چیه دکم دویجه تسکیه نفسی او که قرآن بخوینه جیفیم بکه فرمانی وی تطبیق بکه حلالی وی پیک بینور و خوش حرامی وی دور بخینه او تسکیه نفسیه هر وسا خدا تعالی دو سوره انفال آیت دو سیال دویجه انما المؤمنون بلا خبده دوی مؤمن الذين او کسیکم اذا ذکر الله گا باسا خدا هات کرنه خدا هات bir anini وجلت قلوبهم قلب وان درجفه وجلت قلوبهم قلب وان درجفه واذا تليت عليهم اياته گا آیت خدا تعالی قرآن هات خواندنه انج باسا آیت کونی هات کرنه زادتهم ایمانا ایمانا وزیده دبم و علی ربهم یتوکلون اوانا بری خوددن توکل خوددن خدا تعالی خود دسپیرن خدا تعالی دیمه کنه جبو خاطر کمون نفس خود تسکیه بکن نفس مرا پاک به پاکش به مرو انسان که قنجو باش به کسی مؤمن او کسی کو گاباب آیت باسا خود جر هات کرنه گر قلبی برجفه yani gava bazı cenneti hat करने bazı खुशी cenneti hat करने bazı रहमा खुदे करम खुदे hat करने मरो keyf ख्वाहिश देवा दमा bazı cehennem o ağır ve azap hat करने em bevi mero de terse gava em bevijin hissiyatı keyfi ve hissiyatı terse gava hafız qalbin ve şagi mu derece fa qalbi mera derece fa em tarte her vsa gava Müslümanlar ayet hat khwandene imana mera zede debe ev ayet hani delil ispatavıya ki insan çok az dini khadi bukhini hibe akwa imana zede debe o çok az din u diyaneti dur besekene
imana ki de ter derareti. Ayeta kiyan Sure Enfal ayeta dudu o sisiya deveje. Her vasa kesi bömen kesi ku ellezine yuqimuna salate lemejdekin ve mimma razaqnahum yunfiqun rızkıkum meddayvan infak edika. Ama teskiya nefsi evku meru din mecahwa ikame bika. نکل میجا خو اداب که اقامه قوات المج کرد به تأثیر المجر سرته به حتی المجا دنینا تو لگورا وی المجی ام بویجن نفس خو تربیه بکه و بجوی خو تربیه بکه روحی خو تربیه بکه قوات تر حضور خودت تعالی خودت تدوین تو عبادت بکه کوت المجی اقامه بکه قوات کد نوال المجی فيزيكا تدناول المجد تقول الحمد لله رب العالمين مجوي تجيكي بو ام بدون فكرة البازار بو لشارشي بو لفيزيكا الحضور خود تعالى بمجي خود بروح خود نعمده اف جوارا ناي قوتني بجامر المجخ اقامه كري تي قوتني خو المجخ ادا كري لاقامه اوكو تو بفيزيكا خو بالروح خو بمجي خو بشي خو هر تشي خود ناول المجد يكشي ومما رزقناهم ينفقون کسی من و کسی کو جرسخ کو ماده و انفاق که زکات ده صدقات ده خیرات ده که خیرات ده که بدست تقیر و برانگاز ده گره کسی برچی ده گره جبو کو خون نفس خود تربیه بکم. خدا تعالی در سوره توبه آیت 33 دویجه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وسل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خدا تعالی در سوره توبه آیت سیاد دویجه پیغمبر دویجه جبو تسکیه نفس مرا جبو کو نفس مرا بیری و پاکش بم دوی خذ من اموالهم یا پیغمبر یا رسول من جمال وان بگره صدقه بگره یعنی زکات مال خلقی بگره صدقه کم بکه تو بویت کم کنه زکات تو تطهیرهم توان طاهر دکه پاکش دکه جه حسده جه انانیت جه بنجیلغه جه اگویزمه و تو زکیهم هر وسه او انسانا نفس وان تربیه دوه پاکش دوه بیری دوه جه حسده جه نخوشی معنوی و سلی علیهم تجمارا دعا بکه یا رسول الله خودش پیغمبر خود تجمارا دعا بکه این صلاتک بگمان دعای تجمع من را سکنن آرامیه حضور سکونت لمجوارا والله سميع عليم. خدا تعالى دبهيز او دزانا اب آیت ها نجی دلیل اثبات و یکی کو کسی کو صدقه ده زکات ده نفس خو پاکش ده که بیری ده که ج گناه ج نخوشی معنی بیری ده که گلی مسلمان گل آیت هن دوی مره کسی مومن دین خو باشین ببا دین خو گوت تو باشین بو بخاص قدرت خواه حلال خواده تشتی که خواده گوتی فرمان خواده گوتی بکه تشتی گوتی نکه تو نکه وی شاقی تو نفس خواه تربیه دکه تو پاکو پاکش دکه جه شرکی تو پاکش دکه جه قتلی جه زنای جه همه گناه تو پاکش دکه تسکیه نفسی بوی شکلی نه او که مرو تر نواز جه طریقت کی نه به مرید شیعه کی ام به بردست شیعه کی توبه بکن افتش که واد اسلام دا تونه بله مترجم عالما برجم مرشدا جم انسان زانا دین خواهین دون به شکلی که در شرچوا مشروع دا قرآن چوا دین جمعه گوتی او عالم و شیعه که اون ترجم به وی شکل و شیعه دین و جوارا ببی اما گله کی باش گله کرن اون نفس خود پاک دکن بیری دکن پاکش دکن دور عبده کی باش عبده کی متقی کسی که کو تقوا داره معناوی او کو لگورا قانون خود تعالی لگورا پرنسیب خود تعالی لگورا هبونا حلال و حرام خود تعالی تب دیگره معنا تقوا داری نه او گوش خود بترسه معنا تقوا داری او کو لگورا قانون تب دیگره لگورا قانون خود تعالی حیات خبره کو پیک دکه اوی قرآن پیروز دکه پروگرام جیانا خو مخواست چند دقیقه هم جوارا بسا تسکیه نفسی بکن که نفس چا پاکو بیرو پاکش دوه حتی جاره کدن بیم دخیر خوشی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته